فولکلور د رومانا عرب شمو یشوانی کرمانجا دا دسپیک عرب شمو د سال 1897 د باجار قارس لګونی سوسز هاته دنیای او د سال 1978 نه وفات کړی. رومانا کردیه یکم کناوی وشوانی کرمانجا علی عرب شمو و د سال 1950 ده هاته نویسی. د رومانا شوانی کرمانجا دا ام راستی گلک تابتمندی شاخین فولکلوریکتین. دیبرکو رومان اوتوبیوگرافیکا و جبوکو مجار و بویرین سرکت دناف چاندا گندیتی درباست به دوی نوی همان فولکلوریک خو نشان دادن. دوی خواهد تلسر فولکلورا کو در رومان شوانه کرمانجا ده جیگرتیه براوستن. دوی خواهد لا هجمارا روپرا لگور پرتوک شوانه کرمانجا عرب شمو آمده کر مصطفی دوغان و شان انلیس 2015 دیاربکر هاتی نویسین. یک بویش میوان میوانه خودیا وی چاقی وان ربه کیب کیا لبر دست بیاد چون آوه کسار تو سر مداکی روژه تو درنه از درم عقل سری واند چو حیفا خو وکن سری پوسکا چارخی تا خوهرا تا درزی بابی تا عردی ندکت پر کرکره دی اولاد خود داوید سلاف کلاف دانا من تی کبنه بن داوا دیافا بینا شیر دیاج دوی وطه دون سر حلیسه زراو دل ما قطیا چرم پشتا وی راکم برانه سری کبره کری لال گوتنی باو کالام برا ساق بی برا دور بی کی مبرخه کی برانا خودی کرنا پس بخوره چانده که آواد که بگشتی جانا گندیتی لسر چاندنی زراعت و خودی کرنا حیوان آیا. در رومان دیجبر کو شم و مالبات ویشمانتیت کن در سرانسر رومان دی چانده که خودی کرنا حیوان درد که برچاوان. در رومان دی دمه کو پس دبن زوزانه وقت ججنه که حتی تصویر کرد. روژا چوینا زوزانه صبح شبقی توا کاری خود کرد. خورتا قیز و بوکا کنجی خود ترزی خود کردون. رنگ رنگی خو خملاند بون اوی کو دولتی بود قیز و بوکی وان خیزم قرافیل درنا پوزی خوا شریک قرافیل وان دهاتن سرپشت وان خملاندی دا دکتن هنکاجی کمبیرت زید زر کلدای دانا پشتاقا دناف کردان دا روژن تایبت لگور چند خودی کرنا حیوانان بون روژت اوسا عزیز رند دبون هر ساله دو جاره که وقت پس تیزه دچه زوزانه جاره که جی پاییز درنگی وقت کوچر زوزانه ودگرن تین مالا خواه. گیا خودی کرنا پس بگیاین سری چیا و زوزانه و تکیلداره جبو وینای کوشم و گیاین کلدردورا گنده کوشوانتیا واند که به دده ناسکرن ناوی گیاین کلجیای دردورا قرصه شین دبن اون و روژه دیا من جماره هات نشانی مده پنجاره چوله سپینک پرشو مندک و یه ماین اب پنجار سپیدک گلک مندک و یه دی نبون لگه کو بهارته برف دحله شنایی شین دبه بان درا جره جره پنجار کلیک ارمخ و تشت ماین شین دبه کوچرتی درومان شوان کرمانجا ده شمو تابتمندی عاشرین کردانی کوچر دی ناس کرن لی کرمانج گش که کوچر دواری خویت کن گون دیوان دو پال جیا دینن راست هکر هنه کرمانج اکین دچینن لی دیسه اکین وانج دور دهندکتره راستی جناب ملتت وان درا کسی نوتلانی کرمانجا مدور خویکتونا ایلام خوی کرنا پاس کرمانج نوا چیا دانن لوان چیا هی چیره رند نانه سره پاس دما پس زوزانا ودگره تی جووک ججنگه تی تسکری کرن دما کو کوچر پس یوکش زوزانا تی نوالان وقت کرنه شوپی که داین نانی سر پس هبو قید کرمانجا او بو وکی ام دهاتنا دولگا و وقت سر پس دکته هر کرمانجا کی زاده سر پس یوکو چید کرد مرتوخه قلوج پس سرجه کرن گازی جینار شوانت کرن نانی سر پس ددام مالخوی مالا و کلفت وان دهاتن سر میوان آراد سکنین لابد کرن وکی میوان شر نکن نان کن. پشتی خوارنان نان سر پز وک شاهی کر روز دوماندن. پینان
xwarinêra cahîlê wan û şivan govend digirtin, dilîstin, kilam digotin. Ji kilama te vî rintir kilama serê pez bû. Xorta dor bi dor digot, pîza lê vedgeran û dilîstin. Gelek kêf henek laqirdî dikirin, heta dibû êvar. Wexta ev kêf henek laqirdî kuta dibûn, teva îzna xwe ji malxwê malê kulfetê malê dixwestin û diçûn. Destana Siyabend û Xecê. Di romanê de destana Siyabend û Xecê dema ku Şemo tê baş çiyayê Spanê tê bîra Şemo û Şemo wê destana gelê Kurd bi kurtazî jî di romana xwe de vedibêje. Derheqê wî çiyayê Spanê xelatê kurmanca kilamek ril dibêjin û şîro dikin. Xwedêkira vê zehf zû di serê wî çiyayê giveriya xortekî zehfê bide û egîn. Siyabendê silevîn, Siyabend xwe ji êla zîliya bû. Siyabendî xwe kesib bû, weqa malê wî tune bû, wekî qelenê Xecê bedew bida, ji xwe re baniye. Xecê jî qîzeke zehfê bedew bû, çiqa eşîreta dora wan hebû, wekî çavê kê li Xecê kete, aqilê serê wan diçû, dilê Xecê jî pir ketibû Siyabendê silevîn. Di destana Siyabend û Xecê de behsa çanda qelenê dike. Qelen bêguman di çanda Kurdanan cihekî girîng dikire. Qelen ji bo zewacê berteke herî girîng e. Di destanê de li ser çanda qelenê dirawistê. Ew wî dixwest pîza xwe bidê qelenekî pir bistênê. Siyabend û Xecê di zîka ve rastî hev dihatin. Diketine kêf û heneke, lê gava dibû basa qelen, Xecê digiriya Siyabend ber dilê wê de dihat nedihişt Xecê bigire û son dixwar. Wekî çawa hebe herkê kuştin bê, bi zor bê yan xweşî bê destê wî tu carî ji Xecê nabe û wê Xecê xwe re bistêne. Dema ku destana Siyabend û Xecê di romana Şivanê Kurmanca de derbas dibe, Şemo çend rêza ji destanê wek stranekê dengbêjî dinivîsîne. Ji xwe ew destana devkî bi awayekî dengbêjî di nav gel de belav bûa. Xeçê vira dest bi kilama kir û got, serê çiyayê Spanê xelatê wê bimije, binê çiyayê Spanê xelatê wê bimije, kê dîtiye kê binaye wekî nêçîr nêçîrvan bikuje, gakohiyo te stru dirêjo weke bejna min û çawa te ji hev kir destê jîn mêro stru dirêjo weke dara sûkê, çawa te xirab kir beqtê xort û bûkê. Siyabend got Xecê xeca minê delal, çawa nebû mirazê min te meyê xwe re serê Spanê xelatê çêkire konekî rindî delal. Xecê meke melûbûrê hêsîra ser sûretê sor de me barîne.